dia. Lu nampu yang bayi jika tai kebo. Kan dia bantuan yang ngerasa gedong yo. Oh mah bantuan non sih mak. Atau ngurus dia kira ke dia bayi helang. Corowok dia kena kolot dusun. Oh mah oke kadinya. Padahal manehna nu cocorowokan. Nemal bayi di dianya. Coba tah, pamaramankan TV. Astagfirullahaladzim. Atupan meren emak deket kana TV mak. Kuno nitahan kemod. Non tegapleg bolor kita dia, ha? Dala yang kermasak supakon. Oh mah iya tah. Sekalian tadi yang kerja dia. Tuh, pampitin runtah. Terus nyapu, ngepel, pasang keramik, ganti bolham, ngecat, pusreng, bantu anggeskeun MRT. Terus mak terus sok nanti gerak. Ngeradik bae parasai nitahna. Oh dia, adikas ngomong dia, doraka tadi kain dong. Iya digawean dia ge. Geus mak. Gitulah, ulah yang ngadon daharna doang dia. Geus mah pengangguran. Mau nasib deui. Akhirna aing bisa gegelehan deui. Kemana